Kesorkar Jala Lingba Katanat Water Resources kadang penkret mentawan penpoi shiki jakarep ki badan hasilenter kathem ling yong bat lingkin kabla kot chakashi spa sanpo hektar daga thong ban penklan chu ya kajing penmi ya ki marep ya kini kesenjam ban kinti karep karyang hakathan la maj phang du MLA kamau plang ba SK Sun ban plela dikinong rep bakin la ban rep ban riang baro shisnem khlem sange kumalong menta wala ka tega than ga dega baklan ba ban penmi ya ki marep hindai kinong rep kimla satya ban thung jing thong Shisnam namar ka jingter khong Nagaliang uba SK Sun habaikran bigla patay kubor hadin ka jalang hapdeng kitray jaka kinong sanchar shnong barki officer nagatanar water resources jong ka jala kabla long haling yong hagas nginingkong ulong babaro shikata kinong rep kishukut tanga ka rep kaba rep han hindray tang shla poi ben penpoi shikiling ka rep jongki kinyo ban rep baro shisnam linter barkani kanyara ban besaba mi ka jala nalor baka kintiru ya ka yo ka kot jongki ladangi ong ba kanong ba kadega granary of Jante Hill District kanili ke jaka kam he palat banya kanong ba kalade ke jaka rep kaban sabam ya ka jelahi brok away ladangila ban pli kalat kelenti ya kini ki nong rep akani ke jaka bekin yo ban rep she's nam lenter ngala tho chapo ka Department of Water Resource but show chief engineer bangin ya kenduk lang baki try jaka bat kini ki nong sen charge nong banya mir jengmut halor kani ka scheme ka bangin latmu ban warra apo kani ka tem linkin ka tem lingyong lemda ngi pli ka lat kalenti jaki nong rep ki jongi kinong rep ki jongi kinum kiu hangnu hanguru ka shulong baik ban rep yu pan ban rep yu kuba kala chukut no angta te henry la dangila ban pli lat pli lenti kinong rep jongi ban wanra ya ka ban ai ya ki jing tung jong tap ki jongki ki badon napok ki ling karep ki jongki bakin yo ban rep shisnam lenter kan long ka jing bentoi ki pat ba ki babun ki balang te kemba kan long hi apok ni constituency jungi kendai po thadu kendai pusan persen ki datang ki nong rep ladang ngim yo i jingai ban pli kalat kalenti yaki kini ki nong rep jungi ki nyai sa kumni kumju ha ka jing yo ka jing kot ka jongki namla ban nong kat nu hektar hanri ngatrai more than 150 hektar kata ru kan trai ka bakendiat kajing antat jonga pelat ya ksis pa san po hektar Shwa jong kaneu ba son ulong ru bakate ka jinglo mi kitrai jaka bakinong san charge kalong ban weng lupai kino ki jing ki bala ban mi ondala sedang kate ka project haboro shirenter ka themlingkin bat lingyong ki Water Resource Department borbor ka julong hi ka rukom ba kinya sutu bat ki pat ba ki ba dei kita kinong yo mentoy na ka project kenang ban light na kunu kenrum ka kenram te kum bakalong menta kidon kam man snai ki check dam hakeleng jong kini kawa te kitu ki try jaka ki de ban aya ke NOC man snai ki check dam let's see mentangi yaj be direct man snai ki check dam hakapor badang yaj ka kam ki try jaka ki wan ban object te kabu ka jinge kabu no uding pengkyang ha ka ban pentre ye kini ka scheme te ka jinge kundo lang menta ko long bangin weng lupa no kita ki jinge ki ding pengkyang ki ban wan adin da ka bangi so tu jingmut lupa menta Hagati ka jalang kabladan lang na do uling do ajakaling yong nakaliang executive engineer katana Water Resources East Khasi Hills Division uba MLY hagajing pa ni karay ni gipajba halor kate ka project baro nakaway ka sur glapan pao baki trang man yo kate ka project kaban penpoy shikiling kharap jonggi uba lawai ulo ru bakumu officer hadin bo yo ki jaka rap ki badan kate ka than ling baki video balapin ido no mikmat ulas ngo ya ha ban yo kate ka scheme na ka benta ban yarap ikinong rap Hagani kathan. Kaba ni take up the schemes di Jakarta. Ke mission ba kadon ke jing hadin ba yo sanction project. Mi ki jing nomor ba machine bo ki meeting kum ki. Hakiba bo di Jakarta. Don to gani belong ki ni. Hari bo ni kimlong ni belong ki meeting ki bo ki jing hadin ba yo sanction schemes. Ke Ngai skema pi hangi pi don hangi ka po han ka meeting tengah supak li pi kimya se pi ada kang umrak na kata di pi ban kong ma ka li pi shop ni tik up ga survey project tapi ada kang umrak akam to ti kani kacaka i men tahu lah i
di MLAJP te ketika cakap siapa ngaruh ngapajui kemudian cakap malu pengatri yang dirupak dan sini te ketika cakap siapa ngalayan ti hawan yang ni hawan isi tenang hari ini cakap hari mentasi mulai dan ni kedur mulai ibah kadang cakap satu sedikit ditang te kalau lagi kuahi take up in the scheme kung kani hangi East Castles district kujuni along the way in the scheme ki payatam te ke jing kumbayong iman batai ki structures in take up hangi kapo hangi ka wa ka jong ni ka likian hangi ni kung expect mengahi ni hapsna ki check dams Mendai tang kawai ya check dams, dari nama ki area bala he hangi, ni hapsna ki dam pontli ki ber, nasi kat kung kajen kom ke area, nasi kawai ka dam kawan pitch bo kumba sampai kumbaran football, di latho hakadur. Dia hati bakul kata santri atau makan football yang tahu sebagainya. Kenapa orang kaki jaga kanika area kinyo ya ko Bandi kata tahu itu kisus kiba kami nak shwe time. Desi nak tu waktu atau we kisus di orang plan tu nak tu minta kita beri buat banas de siapa kelang nong kelang lagi itu demi buat ram kelang masih turu yang Yesus nang turu ngila menta pan kam ak mani di ko jongkan kier bang ni tapi tang kita ni tang kata don ki area pa ki bata kam don shalor bangi ini melakukan gentiu ko nama kami kanal si kanal juni kimna ko kiu shalor tu sekenya kat kum kalagal jongkan ka pantuari ting inle kuno hakiki jakati dicek dan kijungi ibalasna yen install no dikenja deki solar pump kenang ba nila an pom ni pom chakta ki area ki ba khamsalo desi ba mana ko poyum try jaka ki ba don hakiki bentar min snai ki jaddan kijungi kenang ba anong dalam no objection kanon no jintun hadian ngelayu extension di project Shibo. Di wali kini kanal su, Maki kanal su ni hapanya ni kanal kah jong kibriu, dasi ni hapshin, iki kanal kah jong kiru, dasi kum kini nginang kamban yo, lakai musi napi, shua bangun sedang prepare, submit ika proposals ke joni.